Family no egwikinyitie thibitari nene ya Nakuru Level 5 kurora mwendo wao na uria ukoretwo kiamukira urigitani wa mahia ma gucinwo ni Petro ni muthuriwe. Indi kiria kimatungire ni riboti ya gutwanda makimenyithio mwendo wao ni akwite. Ruo rwa koro ni umwe wao rware makuhingiririka ameba a family no magitikana kiriro na kigiriko. Matukuya makorirwo makihirira makiria thutha wa mwikuirwo Bernard Kariha na uria ni muthuri wa Rusi gukinyo thibitari ni maabitha a ugiteri kwamukira urigitani. Family ya Rusi ikigirika makiria. Toka kitambo amekuwa na ngovi juu ati kila siku huwa namchapa. Juu hata hiyo Saturday Friday alikikuja kwangu alikuwa amefura mguu na niye alikuwa amemchapa. So after kumshindikisha nimpeleke stage sasa ndio akafika home saa moja kwake. Akampigia simu akaniambia sister nimefika lakini si kuzuri. Lusenyira akoretwo akiamukira urigitani thibitari nene ya Nakuru Level 5 thutha wake gutharikirwo ni muthuriwe muthia wa kiumia kihituku kuria aitiriirio Petro na kuhurwo gibiriti na gucoka gutiganirio nyumba akihia. Tumefanya kitendo yenye hata sijawahi sema inaweza tufanyikia familia yetu. It's so painful cause saizi nasikia kama naweza mrukia pale juu natetemeka juu yake. Ametufanyia mambo yenye haiwezi katendewa familia nyingine cause huyo mtu asitoke jela. Gikuo kia Rusi ni gutha kuri ameba family yake thutha wa marigitari muthe wa ira kuga muturire wake nduri hatikaini thengia yake gukorwo na mahia ma gicunje kia 55 hari 100. Ni riboti ikiritwo mukonde ni ndagitari munene Joseph Mburu na uria ugite koya gukorwo Rusi ni ahuhirie riera rihio ria Petro na riria ringikorwo ria cinire ciiga ciake ciana theinie. Mwikuirwo uyu ni arikitie gwikio ngono ni maabitha a borithi riu family ya Rusi kiuria kihoto kia mwari wao guthingatithio. Handu-ini ha Kameme TV kuma kaunti ya Nakuru, ritwa riakwa ni Wang'ombe wa Maina.